ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯆꯔꯣꯏ ꯆꯒꯣꯠꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯄꯨꯜ ꯆꯒꯣꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯧꯕꯤꯁꯤ꯫ PMGSYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯔꯣꯏ ꯆꯒꯣꯠꯂꯣꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯄꯨꯜ ꯆꯒꯣꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ KH ꯔꯇꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 13 ꯃꯈꯥꯏ ꯁꯥꯡꯕ ꯆꯔꯣꯏ ꯆꯒꯣꯠꯂꯣꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ CH ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ GSP ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ WBM ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅ GSBꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯑꯃꯥꯎꯟꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3,94,ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3,44,00,000 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ 19 ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠ, ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥ, ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛꯌꯨꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯥꯏꯟꯕꯣꯔꯗꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ PMGSYꯒꯤ ꯐꯦꯖ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2 ꯑꯁꯤ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ KH ꯔꯇꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 18.05 ꯁꯥꯡꯕ ꯅꯣꯅꯦꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ TH ꯅꯣꯗ꯭ꯌꯥꯆꯥꯅ ꯁꯨꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 18.5 ꯁꯥꯡꯕꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ PMGSYꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯠꯋꯥꯔꯛ, ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯋꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯜꯚꯔꯠ ꯍꯥꯞꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ WBM ꯂꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ BT ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 68,000ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 65 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ KH ꯔꯇꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯋꯥꯔꯛꯅꯤ ꯑꯦꯠ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠꯁꯦ GSBꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯄꯤꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯩ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗꯅ 18 months, ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯅ 12 monthsꯇ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ 6 months ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯖꯟ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ 3 monthsꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁꯤꯖꯟ ꯐꯪꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ TH ꯁꯣꯃꯣꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ K ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯇꯨꯄꯨꯜꯗꯒꯤ ꯆꯔꯣꯏ ꯆꯒꯣꯠꯂꯣꯡ 3 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯅꯦꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤ꯫ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ kaya ꯂꯩ꯫ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ PMGSYꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ PMGSYꯒꯤ MSRDAꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯇ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ PMGSYꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ MSRDA ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯇ ꯆꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯃꯣꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯇꯞꯊꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ꯫
mafamna yadadana singi area singda chauna lena style thokibdigi paisa si khara hena pisan bagum mateng pangbadi yawi aduga condition sini yadadana aduga khwaidagi luribadi thabak suba ngamdabagi maramse akhoi manipur government se lairabani na akhoi madom da haibatai tawdabu government na tawribase department gi loina state sigi development gi demukta tawbani haibasu akhoi khangjai maramduna akhoi su contractor singsu khangdana sumlakpani Nambol Police Station ke manung chanba tidim lambi ge utlaw awang lekai mapada tha asigi tang kun marigi numidang da ion car amaga Yamaha car ga thomjanabada Yamaha thoropa nupamacha amasire anina asok apan nangle haire lambi gi khudong tiba thodok aduda laikhidraba nupamacha adu Nambol thia mamang dagi kunrakpam abungton chahi taramapan apokpa devan kawe asopa ni aduna langmaidong awang lekai dagi kunrakpam laton chahi taramapan apokpa laikhidraba thambangau amadi leimambokpam dagi KSH kaiku chahi taranipan apokpa santa kawi haire Police tagi fangba pawgi matungina tha asigi haukiba tang kun marigi numidang pung 13 yang khai manga rom tabada ion car registration number MN01X6406 amaga registration number yaudaba Yamaha bike amaga utlaw awang likai mapagi tidim lambida thomjinnabada bike adu buthorokiba abungton yauna gari adu tongminarapa makoi ahum aso apan nangke abungton pibam thina sopadagi mahakpo khudakta Rims Hospital da pukatlaba matung laikanaba ngamdana laikhidabane Atopa asopa ani aduna kwa kaitel da laiba Asian Hospital da pukatuna laikanakre District Police Chandel gi tha asigi kun mari dagi hauduna ngarang fauba Chandel District Headquarter gi tongan ba mafam singda lamtu sengbagi drive chathakre haire lamtu sengbagi drive adu additional SP LO Sankarjit Loitongbam additional SP Operation Lamabam Amarjit SDPO Chandel TS Jamna Anal Chandel Police Station gi OC Inspector Roman amasung Inspector Jimmy Paul yauna personnel kayana chathakibane Chandel Mini Secretariat Complex Women Market Jafo Bazar gi akoiba mafam singda lamtu sengki makata nasu Chandel District Headquarter gi tungan ba mafam singda lamtu sengbagi thabak asi chathakigani haire All Manipur Health Services Doctors Association gi khongjang asi ngasidagi rally hunger strike amasung mass casual leave lauduna council halagani haina association asigi general secretary Dr. Loli P Mauna Thatorpa Cheryl Amana khangalakli Cheryl asina hai association asigi emergency general body meeting ama tha asigi kunnithoida khongnang makhongda leiba adim jati complex ki amity hall da pangthokpaga loinana khongjang council hanaba warep asi laukibani haina Cheryl asina makatari Manipur lenga ki forest loisangna tha asigi tarada thokiba order amana forest gi puthokpa puthok singda laramba tax hangat kibadagi sing lalonduna imung puriba myoi singda awaba kaya mayoknare haire Chandel District ki Penaching Khulda ngarang pangthopa paumi singa unaba amada Unique Business Association Chandel District ki Vice President NG Jacob Nahai Manipur lenga na thokiba order adugi matung inna singpubigi tax asi khangen hengatkre Laita laira khara pujanana ba gari macha masu khara da sing khara puduna imung puna bhotnari ba singdadi tax ka puri ba singa yamna chana da bahaibadu oire maramasina lengakna sing khara puduna lalonjari ba singi yengduna ton mari pubagi ton ani pubagi tongan ba mamal lepiu Chandel gi District Forest Officer asina masagi marana yu aiba sendanambi romda chathaduna leire mahaki thong asi yaning daduna Unique Business Association Chandel District na Manipur lengakta DFO Chandel District pu Chandel dagi transfer tawkinaba memorandum su pisan khiba laikre Karigumba DFO asi transfer tawdragadi miyam ga loinana khongjang sangsinaba sem sare haina mahakna makata ki akoi complaint tawjabdi sir nungsibiduna Chandel da tariba therefore asina lambi senbagi 12 lakh lobiriba amuka magna gari phabagi 2 lakh lobire mathangda somel singda chatuna 50,000 lobiba sida kwaidi sonleba khoi Chandel district tonjabani maram aduna sarna nungsibiduna athuba matamda asita sarva tawnaba sarda khoina apel tawjabani Freedom Fighter Thokchom Angau Memorial Committee na sinduna jinga matak ngakraba mandapta Freedom Fighter Thokchom Angau na lekidaba nimfutaruk suba kumonga mari leinana leisu kalbagi taram ama tha asigi kontrada pangthokani haire awang nongpok India gi oina Indian National Army Azad Hind Force ki losingba ama oikiba Freedom Fighter asigi mafamda leisu katuna ikai khumnaba utpagi taram asida namairapam modusudona maira chukhatkani haire
Manipur ke manung hanjinba electric mai chang naina fangdaba mafam singda leiba ana layeng sangsing mai matik chana fanghanduna hena afaba ana layeng sang ohenbagi pandamda paikhaliba sustainable energy solution for healthcare in Manipur ge seruka mo oina Chandel district ki manung hanjinba health and wellness center lengang chingda mai ge solar system ama tha asigi kunhumdoida deputy commissioner Chandel mayang lambam Rajkumar na hodokre Selco Health Services Manipur amadi Ministry of Health and Family Welfare ki khutsamna duna pangthokpa aduda Chief Medical Officer Dr. Serthani Sarbum, Selco Foundation Manipur ge Program Coordinator Health Sonia Ningombam, Lengang Chingkhul gi Chief DB Thamnok Lamkang amadi Health and Wellness Center Lengang Ching ki staff sing asa Anganwadi worker kayana saruyaki. Aroybada Mariba Pao Muhana. Jaroi jagot longdagi none fauba amasung tupul jagomangdagi nungnang fauba lambi sembagi thabak loisindana sel lokthokre hairiba wafam asi yumfam yaudabani haina Manipur Rural Engineering Department ge maikaidagi khangalakli Matang asida hawjiki oina di news update loisinjere makataba pawgidamak nungtil pung ani ge news update ngaminasi Honorable Chief Minister of Manipur na tha amachungna chathagadaba statewide professional tax online enrollment drive haukiba November ki tang 8 da hodokpikre hairiba enrollment drive asina kolchiliba singdi private schools private universities private hospitals private clinic private banks phasaida register tawraba farmsing fitness gym amadi artificial football tab hangbiri basing film gamari leinana thabak tawbiri basing salon amadi beauty parlor tawbiri basing IT professionals software developers shop license holders asina sing basingni enrollment ki damakta di ishagi anakpa DC office. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24 session. Dr. Helena Optometric College North AOC Imphal के academic session 2022-23 के admission hausare program offer Bachelor of Optometry specialties da matik charwa infrastructure galoina secure campus spacious classroom amadi well maintained library meritorious students singi special fee concession amadi scholarship well qualified dedicated amadi experience lairaba oza singna takpi dambigani nupa macha amadi nupi macha gi secure amadi separate hostel Dr. Helena Eye Hospital and Institute Delhi training ki khudong chabasu leigani loinana course asi hek loibaga India amadi awarda chada chama job placement leigani akupa marol gidamak 97